عمودا باو محمد چما بوی جامعی دست به نوچه دکم جبرکو او قهرمان شواط سینما عمودیه اف 64 سالن ایشا بریندارن شواط سینما حتی نهاجی بردوام دکه هنجر حت نبویه هر سال دوی روژه دا یعنی روژه 13 ماه 11 ام شهید سینما ببیرتینن دما که سال 2020 چوم روژ آوای کردستان من سردانا مونومنتا شواط سینما عمودی کرد روژه 13 ماه 11 سال 1960 دما که زاروکین کرد لفیلم که سینما تماشا دکرن آگر به سینما دکوه سینما دشوتا 500 زاروک تیدا بون لفیلم که تماشا دکرن ده هاتا و فیلمجی ویج بو شورش جزائری بو دوه سینمای دا بهتری یعنی بهتری دست جهت نبوش بزارو کن لی 500 زاروک خسته بو نوی سینمای و دمه محمد سعید آقای دقوری لی چایخانه که رونشتی بو هنک دوستین خورا صحبت کرد خبر دادن وی دو بیجن آگر بی سینمای کتیه بلز بری خود ده سینمای اف جامعه راه خود داویجه نوا آگر بقاسی که دکاره زاروکان رزگار دکه که رویجی ده نوا زاروکان دال فیلمی تماشا دکر هنک جیرا ده بیجن محمد که ریتا رزگار بویا ند نوا آگر دایا اولوان ودگرین او ده بیجه حمو زاروکین گلورن زاروکین منن بدهان زاروکان رزگار دکه پشترا داره کی که دشوته بسر ویدا دکه و او جی جان خوش دست ده و شهید ده به اوه محمد سعید آقای دقوری این هاوسا که ما هیا لی تماشا بکن د دیروکا کردن بن خطه ده شوات آنجی آگری سینما عموده بویرکا هری رش و گرانا نیزیکی نفشکی جبچوکن کرد لعمودا رنگین بون پارا پیتو آلاوین ایگر آگر سینما عموده که سالا 1960 قومی تلیمورا خوا لسر ویجه کردی یا روش آوای کردستانی جی خست. نویسکار و هلبستوان کرد ملا احمد نامی لسر وی بیتار پرتوکک بناوه آگر سینما عموده چکر. نامی به وی برهما خوا هول دده وی بویرا رش دیروکا کرد و کردستان ده زندی بهیلا و دبیجا. تشتێکو دچیرۆکێ داهاتیە گوتن پرێوان من بچاوێن خۆ دیتنە چکو چار ڕۆژان لەپەی هەف دچوومە عامودێ و ئێواری دەهاتم مال لە قامشلۆ نامی ئارمانجا خۆشچێکردنا vê kitêbê wisa diyar dike ez ditirsم ev serpêhatî jî wekeyên demên borî winda bibe her wekî ku bi hezaran çîrok û serpêhatî di welatê me de çêbûn û nehatin nivîsandin ای خوشک و برایên dilgîr gelê Amûdê ji yezdanê gewre û mezin hêvîdarim ev ziyan ziyana we ya dawî be û li dû vê ziyanê xweşî û şadî rêber û hemnişînê we bin. Helbestvanê Kurd Mihemed Elî Hiso jî ku wek nûjen tê naskirin û kurekî xwe di wî agirî de ji dest dabû sala 1960 ji zindana Mezê li Şamê helbesteka dilşewat davê ji ser zarokên şewitî yên Amûdê û dibêje çardê çiriya paşî ji sala şêstî من جمە زێدی لە عامودێ ئاگر bi سینەمê ket dilê min ji tirsa li dîwarê sîngê ket kete guhê min qêrîn û girî hawar û gazî 300 zarokên biçûk hawîr direvin radibin dikevin dikin hawar ya boyadê agir agir hawîr agir Besa Mustafa Rûdaw.